Danas je 20. veljače i nalazimo se na 8. izvlačenju kviza Kaj je kaj. Majda dobro protresi kutiju. Dobro. Fran odveži. Nježno s kutijom, treba još izdržati preko mjesec dana. Jel ide? Dobro. Fran, baterija će mi iscurit. Jesi uspio, bravo. Dobro, makni poklopac. Majda, jako rukom dobro promiješaj još. Jučerašnji pojam je bio vanjkuš. Točan odgovor je? Znači, prvo mi pročitaš odgovor, onda mi čitaš dobitnika. Jastuk, Jelena, Šeltus, drugi ja. Dobro, ja ću provjeriti prezime, ali u redu. Znači, imamo učenika nižih razreda, odlično. I idemo sad do učenika viših razreda. Odgovor je Jastuk, Dejana Matjašić, 5. B. Pljesak.